war nicht wahr. Ich war immer von dieser Natur bewundert. Wälder sind besonders schön. Раз, два, три, четыре, пять. О, любая зязюлька, многовато ты мне одличиваешь. Бодай что в опушний раз пришел до вас, дорожки сосенки, и до вас, дубки подлетки, и до тебе, дуб сиводет, и до тебе, крыница, живая водица. Пожили, побачили. Что? А ты не погоджаешься, свавольница, что земля древы уверх гонить, а людей долу гне. Вот напьюся, твар ополосну, а там бывайте. Wunderbar, nicht wahr. Ja, wirklich. Sehr schöne Landschaft. Ich war immer von dieser Natur bewundert. Wälder sind besonders schön. Diese Wälder, mein Lieber, waren für uns tot. Gib mir Karte und Kompass, Heinz. Gerade hier war damals beim dicken Nest dieselbe Wasserquelle, Mein Gott, dieselbe Eiche, an dem sie aufgehängt wurden. mein Gott. Hier war das. Ханец, вырежь на этом дубе свастику, а я помашусь у их крыницу. Ставить. Пакінем гэта абарыгенам. Трэба, каб яны самі малявалі нашу свастыку і паскудзілі свае святыя крыніцы. Пастойце ў шарэнгу па аднаму. Зік. 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 Что робится? Что робится? Растуди твою, бабовник. Эндехох! Говорит Москва. Сегодня четверг, 20 августа. Михасюк, приглуши трошки радио. Нехай діти поспять еще. Зимой будут спать, все нажать на дворы. Михась, выйди сюди. Что? Что здарилося? Невже ж здарилося, дядьок, такое здарилося? Зараз побачиш. Кавалер сюди. Сюди, кажу. Oh, was wollen die noch? Das ist der nackte Wilko. Der Protestant, verdammt noch. Gebärden und geschwärmen. Das ist der Unnötige. Не галдеть? Раскаркалося вороньо. Михасюк, ну як тобі не сором? Я ж просила виключити, а ти мені якась заміжна галку не включив. Боже мой. Что это? Sagen Sie mal, was bedeutet das alles? Боже мой, что это? Божечки, где же это? Сало поклади, Поставила, да хлеба ковалок. Ай, Молока бутыльку налей. налью. Ты поназирал бы леп за улицей. Нічого цікавого. Для школи вартовий з лупом стоїть.
ты морду солнцу подставил. А, і двоє сюди йдуть. Як сюди? Ну, у наш бок алеї. Мимо. А, божечки. Я готова. Где рушник? Можно было бы не мыться. И не чесаться, и на улицу не выходить. И не чесаться. И опрони, что горше. Да куди вже горш? Чем горш, тем лепш. И не начал вылупляться. Иди. Опрони. Ой. О, божечка. Півня вояка застрелив. Ой, ой, І собаку. ой, бедненький полкан. Дочушка, дочушка, выпадской тварь сажаю. Во, и волосы раскудлачу. Це піся ти ад яє. Чего ты? Тише. Ой, Офіцер со школи вийшов. с головы б им позыходить. От же, казав же, раней треба було. Що? Спіцю. Да ж ты, дитё-то свитання. Тут только и прошмыгнуть, поміж ночью и днем, покуль они бельмы не пролупили. Куди він іде? Хто? Офіцер той. Чого ти? Нікуди не йде. Сів. Ой, Можеш полюбуватися. ой, фу, как же тебе расперла, как же тебе разорвала, почвара ты зеленая. Это ж как сесть и прямо людям у окно. З автоматом, гада. Ай, Не ай. наша, а їх сила. Вот до чего дожили. Нахабство їх, а не сила. Коли Нахабство. Василина не понесе загад затрада, сам так шандарахну їхній штаб, що гэтага за... Тихо ты. Змовкні, вояка, Ой, боже. і посяді, як миш під веником. Мовчи. Із-за постілки на ризькі азадок любуємося. А їх же треба пахари. Зубами у глотку, каб юшки захлинулися. Циц! Замовчи. Ну, все, Здається, що все. тоді, Все. Михась, Тримай. бери Ридльовку, кош і з Василинкою у огород. Зробіть вигляд, що бульбу копаєте, ну а там бочком, і Батька. к лесу. Батька, Что? а може би мені бочком, а? Тебе покуль что в лес не просять. Ага. А так. Ну, Василинка, возьми паперку. А коли что, за щаку Ой. и проглыни. Конспіратор. Душечка. Ад родного сина тоється. Доболботалися. Василинка, Василиночка, расповедку. А там коноплями, Нехай брудненький. Лезь у погреб. Учи, я прикрию. Keine Angst, meine Gute, keine Angst, Надя. Надя, от меня еще ни одна не утекла. Где ты, Надя? Надя. Ну, вылезайте, фройлен Надя, ну. Що вам од нас треба? Что такое? От вас? От вас покуль ничего. Злитуйся! Пан офицер, не пужай дитё, Богом прошу. Не подыхай! А я тебе зараз от того собаку! Отойди, сынок. Вилазь, Надійка, вилазь, а то його застрелить Михася. Вылазь. А коли она не вылезет, я застрелю ободвух. Ну! Паноча, злитуйся! Мать уж народ, verfluchter! Лицо трох! Раз! Два! Виходь, дочушка. Що буде, то і буде. Хіба ви не ведаєте, що буде? Ха-ха! Schweigen, Schweine! Bitte? Bitte, Fräulein Надя? Ну, что такое? Ну, не треба бояться.
Не трэба бояться, моя добрая. Я добрый немец. У меня нема рогов, погляди. И я не кусаюсь. Меня нават можно полюбить. И не варто думать про то, что у некага вырастут роги. Большевики, колгасники, комиссары. Перехреститесь, паночек, якія ж вы камісары, не читать, не писать, якая там уже учоба за польским часом, з малку порабкавалі, як советы прыйшлі, то вядома ў калгас, і ўсе, а Кузьма мой, толькі ж з турмы вярнуўся, а дзеткі нашы по суседству, а подрастут, так і поженім, дасть Бог. А может, ты, паночек, мляка, яйки? А, яйки, это добро. Так за что сидел, Кузьма? Да ни за что, можно сказать. Надя. Иди, Михасёк, и ты, Надейка, погуляйте. Иди, дочушка. Дайте дорослым слово сказать. Посиди, паночек, а я тем часом... Nicht rausgehen! Я забороняю выходить. Ну, Кузьма, так за что сидел? А, колькі я там сядзеў. Я пытаюсь не кольки, а за что? Калі нашы ў 39-м прыйшлі, то граніцу за Нёманом установілі. Уся моя родня на тым баку і апынулася. Так. И под немцам, и под полякам адразу. Ага, рашыў наведаць сваіх, сцежкі ж вядомыя, туды прайшоў, ні нашы, ні вашы, і не вухнулі. А назад идучи... А назад, ідучы, пан афіцер, под мухой был. Ваши, правда, обышел, а свои взяли. И ка больше не ходил, ну, крышечку посадили. Ну, и як сиделася, Кузьма? Чому ж сядзелася? Працавалася? Ён у мяне дуже працавіты. Без работы минутки не посядеть. А у господарцы яно ж... Гуд, Кузьма, гуд. Ой, гуд, паночек, дуже гуд. Так вось, я призначаю тебе старостом. Божечка. Старостом, дык старостом. Только вы, пан Не офицер. будем ставить умовы. Будем усталёвывать новый порядок. Ну, хіба ж мы супраць парадку, абы вы толькі Надзейку не крыўдзілі. Дзіця ж яшчэ горкая. Не паспрабаваўшы горкага, не адчуеш салодкага. А твоя дочка, пан староста? Ага. Твоя дочка сам мед. Да! Нам не пашанцавала, фройлянь Надя. Здаецца, прыехалі моя бацька і маці. Да сустрэчы, фройлянь Надя! Абдул! Что это, штат? Мути! Мой генерал! Яким ветром дайте ж я обниму вас? Отставить кругом марш! Чё справа, мой генерал? Клаус, ты ж без мундира. Пардон, мой генерал. Пардон, мучи! Чорт ведаешь. А мне подобается, что хлопчик застается хлопчиком. Пробач, дорогая Берта. Солдаты! Сопротивление ворога зломлено на усіх фронтах. Большевистская Россия развалится, як глиняный колосс. Усходняя кампания фактично выиграна за несколько тыдняў. Зиг! 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 Это была самая танная война в истории Германии. Теперь велизарный русский каравай у наших руках, и его засталось только умело разрезать. Зиг! 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 Мы, арыйцы, после этой войны примусим харкать кровью весь свет. Германия вышей за все. Зиг! 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 На черте Смоленска за ним Москва и Петербург. Нарешті немецкий меч принесения обтяжное поле немецкому плугу. У самый ближайший час мы выйдем на линии об Иртыш-Тобол. После завершения усходнего похода дни Англии будут недолгими. На чергу станут Близкий Усход, Турция, Индия, Полночная Африка, а там и случные Штаты Америки. Зиг! 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 Максимочка, Чего? глянь сюда. Кто это там?
Хто это там паміж немцаў у нашым? Приглядься, сусед, приглядься. А? Ну, Не вочы сталі, а ай. Па ўсім, відаць, не чакалі. Сыночек, родненький. Витечка, Мама! Витечка, Криночка моя. Мама! Ай, а я ж по тебе все очи выплакала. Ну, супокойся, мама. А я ж тебе свечечку, як нябожчику ставила, а ты живий, живехенький, здоровенький. Супокойся, милая. Ах, Боже, батька. Шрам. Божечка, який шрам. Хто ж тебе так? Золотко моє, Ну, хто ж тебе? супокойся. Было кому, мама. Ну что, тата, обнимемся? сын. Откуль тебе Бог принес? Ты уже принес. Здоров был, дядька Кузьма. Здоров, познав. Годи ж 4, видать, не бачились. Лічив всіх 5. Як забрыліў жаўнеры ў 37-м. А то дачушка наша, Надейка. Пригожая. Пригожая на свою беду. А что, от женихов хиба не отбиться? Без автомата не отбиться. Ах ты, гляди, ах это цей таки, а? О, не познал. Диво что, Михасек это наш. Михасек, Поздоровкайся. Михасек. Поздоровкайся с братиком. А ты, гляди, а таки шпиолет был, а? Растут, детки на лес глядят. А куды ж теперь я все глядеть, як не налез? Василинку зусім не познаешь. Сапраўднай невестой стала. Гляди. Ну, ой, божечка. Mach den Raum frei! Чаго, пану? Den Raum frei machen! Лапоча, а што паспрабуй разбяры. Калі пра яйкі, то адкуль жа ім быць, калі вы ўсіх курэй у першы дзень паелі? Каб вас іржа з'ела. Hier wird Oberabschnittsführer wohnen. Што яму трэба было? Просил очистить помешкание. Тут будет жить обер-абшнистфюрер. Хто будзе жыць? Генерал СС. С жонкой. Як генерал? А мы куды? Што ж гэта робіцца, матка найсвеншая? Ну, мама, притрымай язык, не лемантуй. Ой, оно як, сыночак. Колькі гадочкаў не бачыліся, а я цябе у сваёй хатачцы не прывітаць, не пачаставаць не магу. Каб іх кароста чысціла. Супокойся, мама. Каб іх за сэрца ўзяло ды не адпусціла. Ну, прошу тебя, супокойся. Ой, гэта ж учора гаручымі кулямі гняздо буслінае запалілі. А там бусляняткі голенькія. Хатачка іх агнём полымем шугае. Старыя буслы кружаць, клякочуць, як у агонь не падаюць, а яны па іх з аўтаматаў. Василинка галосіць, Михасек за топор, батька яго за руки, а я ни живая, ни мертвая. О, калі хатачка, думаю, загарыцца, так і ім і нам смертухна неспадзяваная. О, сыночак, у нас жа на гарышчы двое хаваліся. Помаўчала б той, маці. Помолчала б, намолчалася. Во. Ну, я пойду, подушки приберу. Пойду. Ой,
Про сябе расказаў бы. А то маці зусім цябе загаварыла. Хлебануў ты, відаць. Хлебануў, бацька. Ваяваў Ваяваў. і сядзеў. І сядзеў, і стаяў, і ляжаў. У палякаў ці у немцаў? І ў тых, і ў другіх. Ну і у которых лепш? Лепш, калі іншыя сядзяць, а ты іх вартуеш. Што і гэтага давялося? Пасля, тата. Михась, посуд постав сюды. Ладно. А маці расказвала, было вам страху, як немцы буслінае гняздо запалілі. И не кажи, брат. Гнездо трашить, искры на страху неся, а у нас на горышче комиссар пораненый. А у меня еще и свой страх. Я за комином 2 мины ховал. Добро. Добро, что ты, Митя, з'явился. Мы тут такого дотворим. Ой, утрох нават з камісарам немногае зробіш. Чему утрох? У нас целый комсомольский отряд хутка будет. А потом окруженцы, пораненные подлечатся. А коли полонных удастся вызволить... Ах, как же вам Тише. задыхаться в моих подушках. А как же вы поснули, да не прочнулись. А как же вам их у труну поклали, это ж не отдают подушки, Ты чуешь? супокойся, ты, мама. Божечка. Без подушек не будешь. Як не будешь, не будешь, коли не отдают же. А так, что, мама, будут у вас и подушки, и хаты. Усё будзе. Ага. У зубах принесут Во-во-во. нарабаванное. Ай, ай. Jeden Augenblick werde ich Oberabschnittsführer rufen. Jawohl, Herr Obersturmbannführer. Что он тебе сказал, сынок? А? Нібито. Некий фюрер викликає. Божечка, літості, чого ж яны? Нічого страшного. А чаго ж ты перад ім выцягнуўся? Нібы вінаваты. Вытягнешься. Дай чемодан. Перапрануся. О, бери, сынок, сыночек, Митечка. Ты не сдурни уже, ты. Сдуми, сынок. Мама, Сдуми, забудь. успокойтесь, мама. Батька, где ты? Глянь сюды. Ён же немецкая праная. Забьют же его. Успокойся, мама. Сынок. Не забьют. Что? Это моя форма, мама. Як это форма? Якая форма? Ну? І ў якіх жа чынах будзеш, сынок? Шарфюрер. Шарфюрер СС. Ну, што ж, радуйся, маці, брат, радуйся. У нас цяпер свой фюрер будзе. Гад фашистский! Перевороти! Не кидайся такими словами, сморкач. Максимочка, что ж это? Забить! Что же? Забить его зараз же! Покуль до их не дошел! Я ж ему и про отряд, про комиссара без утайки, як брату! Боже, Што ж ты наробіў, разява? гнал всем смерть, гнай! Праз 40 гадоў з'явіцца зноў. Як жа вы пасмелі? Wir fordern Freiheit. Wir sind anständige Touristen. Біди не мінзепляц. І не треба патрабаваць свободы. Вас ніхто не пазбаўляў яе. Wir protestieren. Das ist ja endlich zu viel. Ich bitte Sie um Ordnung, meine Herrschaften.
Ордум гід über alles? Парадак вышэй за ўсё. Ці не ваш дэвіз? Бацька, А? дзе ты іх узяў? Под дубом, каля святой крыніцы. На досвідку гэта кінуў дубальтоўку за плячо, пайду, думаю, можа, трапіцца што. Дык вось яно трапілася. Не то стрелять, не то... Не schießen! А чуе, сучка, чье мясо съела? Wir werden uns beschweren. Das ist ein Missverständnis. Скардзіцца будете пасля, панове. А зараз пераходзьце на нашу мову. Некалі вы яе нядрэнна ведалі. Я хотел бы ведать, с кем маю гонор. Міхай Шарняўскі, выкладчык гісторыі. Між іншым, мы з вами знаёмы. Вы нечто блытаете. А кто? Это мы блытаем? Это мы блытаем? А хай кто горлопанил? Не ты, старая ведьма, провела их на шабаш до святой крыницы. Ох ты! У вас жахливые дороги. Мы заблудились. А каля крыницы мои внуки пожартовали. Послухайте, а може хопіць жартаў, обер-апшніцфюрер? Помыляетесь, мадам. Обер-апшницфюрером был мой брат Вальтер, а я Отто. Отто фон Крюгер, коммерсант. Тады скажите, что вы близняты з Вальтером. Так точно. Чаму вы, паважаныя турысты, адхіліліся ад маршрута, і што прывяло вас да святой крыніцы? Покліч крыві. Чего? Фрау Берта хотела наведать могилу сына. Я могилу племянника, а Хайнс с Фрицем могилы бацькоў. Так. Думаю, наши пачуцці можна зразумець. І калі мы тут, то гэта азначае толькі тое, што Германія ўсё памятае. Германія нічога не даруе. І вы з'явіліся, каб аб'явіць нам аб гэтым? Памяць сыну ўнуку, памяць бацькоў. Памяць фашыстаў пра фашыстаў. Калі вам будзе пажадана, то так. І не забывайце, што імя фашыст у нас на захадзе выклікае зусім не тыя эмоцыі, на якія вы разлічваеце. Мы маладыя фашысты, ці, калі вам будзе пажадана, не фашысты. Сёння не толькі на коні. Мы ў Рэйхстагу і ў генеральным штабе. Мы ў судах і ў школах, мы на вуліцах і плошчах. Мы на самалётах, паларысах, тамагаўках, першынгах. Нарэшце Германія скінула з сябе ланцуг, што 40 гадоў звязваў рукі немца, які зноў куе ўласную зброю. І гэтую зброю не збіраецца трымаць у музеі. Не збіраецца. Можете поверыць, што мы аб гэтым памятаем заўсёды. І вы дарэмна выступаеце тут ад усёй Германіі ўсіх немцаў. Дзе? Подай чорныя сшыткі. Мы так само все помним. Чытайце Фрыц Рунге. І лепш, калі ў голас. А што менавіта я павінен чытаць? Протоколы партызанскага суда над военным злачынцам Клаусом фон Кругером. Провокация. Это не яго почерк. Клауса Кругера быў ваш почерк і ваша лютасць, обер-апшніцфюрер. Дарэчы, партызанскі трыбунал вынес смяротны прысуд не толькі вашаму сыну Клаусу, жонцы Берце, але і вам, обер-апшніцфюрер. Я не обер-апшніцфюрер, я коммерсант, я Отто фон Крюгер, Следство покажет. За перамогу, дорогая Берта, за перамогу сын, за перамогу наш сябра Ганс. Усё мінае, сябры мае, мінула і ганьба Германії. Сёння мы, Кругеры, без лишней сціпласці можем сказать: айчына любіць нас, і мы для яе незаменныя. Я приближены да тых, вышэй за кого ў Германії не бывае, а фрау Берта за якія-небудзь неполныя 8 гадоў паднялася ад звычайнай утрымальніцы масажнай да прафесара Інстытута расавых праблем. Мы эліта. Эліта расы ўладаркі, для якой Германія вышэй за ўсё. За тысячагадовы рэйх, сябры мае. Сапраўды, сынок, у Берліне немного людзей, хто зрабіў для новай Германіі столькі, колькі зрабіў твой тата. І калі б не наша вялікае гора,
коли б не смерть. Дорогая Берта. Дядуля Хайнц? Что такое? Дядуля Хайнц усіх нас перажыве. Ну, як ты можешь, Валька? Супокойся, маті, супокойся. Я солдат и приму любой удар. Помер наш Гансик. Кремация бедной птушечки стоит у меня у ватчу. Милая мама, у меня у ватчу 1000 человечьих трупов. 1000! 2 бульдозера не поспевают совать их у канавы. Клаус, ты становишься грубым. Я становлюся идиотом, мама, и вельми шкадую, что не ведаю по чьей вине. Ганс, у нас у машине засталося 3 бутельки Борховского. Слухай, мой генерал. Протягивай, Клаус. Теперь тут только свои. Военнополонные, яких ахоўвае мой батальон, мруць тысячамі. Люди з'елі траву, кусты, абгрызлі кару дрэў. А я нідзе не могу добиться не толькі прадуктаў, але і больш-менш выразных рэкамендацый. Успыхнули эпидемии тыфу и дизентерии, можно чакать чумы. Сыночек, милый, это так небяспечна. Вальтер, перавядзі яго ў другое месца неадкладна. Супокойся, мама, супокойся. Мы не падыходзім до лагера бліжэй, чым на прыцэльны стрэл. Але дзе логіка? Калі людзей... Людей у вайне няма. Ёсць перашкоды. Іх трэба адхіляць. І сёння больш важна ненавідзець, чым лагічна мысліць. Але ж іх тут 1000, мама, 1000, і яны дохнуць. А мяне рве. Калі людзі жывымі ператвараюцца ў дзярмо, мяне выбарочвае. Я напісаў рапорт, вось. Калі ты некалькі разоў назваў іх людзьмі, мне падумалася, што мірны час распесціў немца. А наш святы абавязак научыць немца ненавідзець. Ненавидеть и забивать. Понятие великодушность вучыць Розенберг павінна выклікаць гнеў. Мы, когорта воинов со стятыми зубами. И наш кеннер — это наш кеннер, а их полонные — это их полонные. Это наши полонные, мать. Это наши рабы. Даруйте. Клаус, мы приехали сюда за Свенцем. Усё не так страшно, як здаецца на першы погляд. Наш інстытут вывучыў гэтую праблему і распрацаваў рэкамендацыі. Відаць, до вашага лагера они еще просто не дошли. Так, дорогая Берта. У гэтым годзе ў России помрет только от голоду 20-30 миллионов. Твои 1000 будут першай ахвярай на алтар Рейха. І ёсць усе падставы спадзявацца, што гэта ахвяра будзе належным чынам ацэнена. Моцны не бывае вінаваты. А мэта апраўдвае сродкі. Допустим. Але фон Кругер не хоча займацца бруднай справай. Ты робіш тое, што патрэбна нам, гаспадарам Германии. Я хотел бы поглядеть у вочы тому идиоту, что законопатил меня разом с батальоном в гэты медвежий кут, каб мы тут отстреливали полдохлых полонных. Их это у той час, коли сапраўдныя рыцары идут на Москву. Перед тобой и идиот, и идиотка, что законопатили тебе в гэты кут. Ну, а наогул истерика — это великая монопольная якость нашего любимого фюрера. Ты отваживаешься, мой генерал. Что дотычется смерти под Москвой, ці на ее руинах, то нам, Крюгерам, не варто помирать нават за фюрера. Ты говоришь про фюрера, як? Калі Адольф Шыкльгрудер толькі пачынаў, рейхсканцлер Гінденбург неяк заўважыў, што гэтага богемскага ефрэйтара можна зрабіць у лепшым выпадку генеральным пачмайсцерам. Але Гітлер аказаўся чалавекам інстынкту, ён вызначыў, што трэба мешчаніну, даказаў бюргеру і лавачніку, што ўмее быць іх верхаводам, і мы выстукнули яго, як валета з колоды карт. Мой генерал, фюрер нации высшей критики для всякого немца. Ты Кругер, а не усякі немец. Даруе ли я? Усё вельмі проста. Ёсць інтарэсы эліты і ёсць ідэалогія для натоўпу. Супраць гэтага я не пярэчу, тым не менш. Сын мой, зразумей.
Толькі прымаючы пад увагу заалагічную ненавісць Гітлера да марксізма, мы далі ему пункт апоры. Яго намеры перавярнуць свет, авалодаць ім і знішчыць чырвоных супалі з нашымі. Ён прачысціў аздаравіў нацыю, як трэба нам, а немцы паукі ў шклянцы. Вайна для іх лепшы шлях да благадаці. Гітлер, як ніхто, зразумеў гэта. Іменно ён зрабіў нацызм формай калектыўнага псіхозу. Ён падняў нямецкага абывателя, аглушыў барабанным бою і нацягнуў каску на яго дубовую башку. А ў выніку мы ехалі сюды ў эшалоне, які павёз у Маскву гранітныя пліты і дэталі грандыёзнага помніка нашай перамогі. А гітлеры прыходзяць і знікаюць. І тут Сталін мае рацыю. З ім нельга пагадзіцца толькі ў той частцы сентэнцыі, што нямецкі народ застаецца. Народ паняцце адноснае, туманнае, неўстойлівае. Эліта народа. Вось што павінна быць вечным. Так. Дарагая Берта, калі ласка, пакет. Зараз. Ось. Ну, зараз адкрый гэты пакет. Кругером от фюрера. Так, мой хлопчык, кругером от фюрера. У пакеце запрашэнне на парад перамогі, які ў бліжэйшыя тыдні адбудзецца ў Маскве. Гэты гонар варты кругераў, мой генерал. Калі б не гэта радасць, я не пералезла в смерці Ганзі. Фюрер просіць разглядаць гэта запрашэнне як вялікі аванс за работу, што ты і іншыя, абраныя лёсам, будзеце выконваць на працягу бліжэйшых 20-30 гадоў. Ты зноў інтрыгуеш мяне, мой генерал. Табе і твайму пакаленню, мой хлопчык, суджана запрэчыся ў германскі плуг, які пракладзе баразну ад Шпрэі да Урала. А калі Бог дасць, то і да Мура. Ой, генерал, гэта зноў загадка. Я перавёў цябе з назіральнікаў лагера ваеннапалонных у пратарыянскую гвардыю фюрера. Мой генерал, малю, дакладней. Дакладней? У адборны атрад доўгатэрміновай службы для выканання спецпраграмы нацысцкай партыі на ўсходзе. Твая пасада – камендант і губернатар, перша з многіх апорных эсэсаўскіх гарадоў, які мы пабудуем на касцях і попелі недачалавекаў. Тваё званне – оберштурмбанфюрер. Мой хлопчык, гэты мундзір табе перадае сам шэф СС. Дарагі Клаус, Віншую, мой хлопчык. Мой генерал, только что затрымана подозрёная особа. Ну и чым же яна подозроная? Вышла з лесу, спрабавала незаўважана наблизиться до вёскі. При затрыманні і обыску паспела праглынуць паперку. О! Ну, трэба думаць шифровку. Под брудной и подраной вопраткой оказалась... Вы ее уже распранули? Так точно. Молодая? Ну, не только молодая, але и пригожая. Мой генерал, дозвольте допытать пригожую. Не только дозволю, але и дам помощника. Молодых и пригожих я допытываю один. Хлопчик хотел сказать перший. Помнится, у Кракове хлопчики допытывали одну целым взводом. Я думаю, физичная радость только дополнить хлопчику радость духовную. Браво, Мути! Першым и одиным будет Дмитрий Чернявский. Абориген? А что тебе здзіўляе, Клаус? Молодых и пригожих я не уступаю нават суайчыннікам, а тут нейкі... Отставить размовы. Слухаю, мой генерал. У 39-м под Варшавой Дмитрий Чернявский трапіў до нас у палон. У Освенциме прайшоў усе кругі пекла, а ў школе СС под імем Дитриха Шварцмана астатнюю навуку. Лічу, што ў сябе дома ён будзе табе недрэнным памочнікам. Скампраметаваць жа яго перад землякамі трэба неадкладна. Ганс вас пазнаёміць. Не ўсё ж, мой генерал. Клаус, сын мой, твоя жонка, Ірма, пра якую ты яшчэ так і не запытаўся, абдымае цябе? Яна заўсёды мяне абдымае. Яна хутка падорыць нам унука, а табе сын. Это таксама натуральна. Берта, ты песціш хлопчыка. И он может скомпрометовать нас? Дорогий Вальтер, нас уже ничто не может скомпрометовать. Те мы, не бой,
родненькі, хто ж цябе з ладу збіў? Хто ж цябе звёў з розуму? Як жа ты рашыўся зганьбаваць усю нашу радзіначку? Мам, Сярод жа нас з вякоў вечных не было негадзіўцаў. Не маўчы, скажы хоць слоўца. мама! Не трэба! Не варты ён таго! Сам на сябе вяроўку сучыў, сам на сябе. А яны ж цябе купленага самі прададуць і грошыкі падлічаць. Ён цяпер сам каго хочаш і прадасць і купіць. Не пляці! Не пляці, што сліна да губы прынясе. Брат ён табе. Ах, брат! Дітрых Шварцман? Мне брат! Не вытыкайся. Вось так будзе лепш. Так будзе лепш. Пагаласілі і хопіць. Ага, хопить. Это ты нам говоришь хопить. Ці, може, думаешь, твое здрадніцтва наверх не выйдзе? Ну, няхай выходзіць, бацька. І нечага тут... Бач ты яго, цюцьку з каралевскай псярні. Ашчаперыўся д'ябал з чортам, да яшчэ фігуруецца. Я сказаў, хопіць. Не пярэч, бацьку, не пярэч. Умеў у пятлю улезці, па трапы вылезці. Ты запомни, запомни. Няма большага ката, як брат на брата. Тык здаецца, я ж яшчэ нікога не забіў і не зарэзаў. Ой, з імі і заб'еш, і зарэжаш. Сынок, даўся запрэгчы, дасіся і паганяць. Бачылі? Начапляў! Аддай павязку. Смаркач, а то... Ну ты не вельмі замахвайся. Невялікага бога чорт. А то рогі прытрэм фюреру. І ты замры! Он замры! Рапло нягоднае, не паспеў раззяву сакрэту ведаць, як распляскаў усё. А можа, яно і добра, што распляскаў. Чым жа добра? Немцы сакрэты любяць. І добра за іх плацяць. І ты, сучка фашыстоўская, думаеш? Думаю! Чаго ты? Дзетачкі, любыя. Думаю! А чаму б мне не думаць? Я нават павінен так думаць. А ну иди отсюда, иди, матери. Иди, сказал, ну, иди. Иди, матери. Мужчынская будзе размова. Повинен, значит. Абавязаны выходзіць. Тады вось што, шарфюрер, ад сёння служыць будзеш у немцаў для выгляду, а працаваць ад душы на нас. На каго гэта? На вас? На мяне, на маці сваю, на суседзяў, на народ наш савецкі. На партызан? На падпольшчыкаў? На камісараў? І на камісараў. А ты як думаў? А мне ўжо няма. Чаго думаць, бацька? Ой, няўжо закладзеш? Жыўцом як не пагодзімся. Ды як жа вы не пагодзіцеся, калі бальшавікам алес капут? Я такое бачыў, бацька. Жорсткасць нечалавечая, арганізаванасць, ненавісць, прага ўсё сатруць і скрышаць усё, што поперак стане. Я ўсё прайшоў, і палон, і лагеры. А мне ж 23, бацька, я жыць хачу, бацька, жыць! Жыць! І ты прадаўся у 23! А можа, і крыві людской паспытаў ужо. А каму? Каму здрадзіў? Як? Як гэта каму? А вось так! Бальшавікам. Бальшавікам я не прысягаў. Пілсудчыкаў ненавідзеў. А я табе не бальшавік? А маці цябе не нарадзіла?
Не выходила? А где яны, большевики твои, где? А немцы? Вось яны. Их сила, батька, страшенная сила. Ой. Не дали Бог. У яго мозги высохли. Что, батька, что мозги? Что мозги супраць силы? Чарапы трэскаюцца, як арэхі. Ты бачыў? І бачыў, і чуў. Але ж ганьба. Страшней. Ты якая ганьба, батька. Калі мяне самога няма. Ёсць Дітрых, Шварцман. Ну, хопіць скуголіць. Батька, нехай он клянется, что по доброй згоде будешь шпионить у немцев. А нам звестки передавать. А тебе еще не затискали пальцы в двери? Не стирали ж его скуру, не вешали вниз головой? А у меня не засталось ниводного позногтя, во, бачишь, во! Я не хочу сном нашивать орду, не хочу! А мне ці з імі, ці на шибеницу. А ты допоможи выратовать лагерь. Шакай, Михась. Не хавай себе живым, сынок. И нас не отпевай заучасно. Запужали на тебе. Ну, забили глузды брахнёй своей. А ты не устоял, поддался, запаниковал. А Гитлер схопит трассы, поверь моему слову. Ну, Белую Русь подмяли, а Россия, она великая. О, был уже тут только и шведский король, и французский император, и кайзер их не был, и все по храпе тримали. И Гитлеру тое ж будет. Ага, за реносом, як одна здрапать будет. Поверь мне, сынок, наша возьме. Не може не взять. Все поднимемся от малого до старого. И ты не становися нашей войне упоперок. Не остановить. Что, погрожаешь? Як батька кажу. Иди до нас, покуль не поздно. Покуль зовем. А коли военнополонных удастся урятовать с твоей помогой, ну тогда лечи, что тебе сам Бог нам послал. Батя, у тебе, батя, так само довгий язык. Ну ёй же у яго сердца. Сам же кажа, у лагеры был. И людей уратуешь. И сам от ганьбы выратуешься. Ну не з пекла ж ты родом. Тата! Не приспешивай меня, тата. Дай подумать. Ой, славненько, подумай. Подумай, сынок. Чуж я не разумею. Да, при уладзе нашей советской ты не жил. И про то, что я яшчэ при Польше коммунистом был, не ведаешь. Ты у политицы заблытаўся. Ці ж я не разумею. Страх мозги законопатил. Hans, ist der Chauffeur Dietrich Schwarzmann? Jawohl. Gut. Komm mit. Zu Befehl! Пошельцево тебе, сусед. Великие начальники сына на шпацер покликали. Да и сам, видать, шишка немалая. Шарфюрер. Ой, як, крось туди твою бабовник. Ага. У порівнянні з тим, що ти староста, наш лічи генерал. А чого ж ён тады перед гэтымі выпруціўся і аж на хвост стаў? А на чым же яму стаять, як не на хвосте? Михасёк, може погуляєш? Справа у мене такая, що... Погуляй. Ну, добре, добре. Погуляю. Что рабіць меш, Максим? А табе что? Мне нічога, я староста. А у Микиты Задорожного с понизовья всю семейку побили. Вот так я и пытаюся. А ты, як ён, партийный. Дякую Богу, что зусім мову не адняло. А где Витя? У яго і спытаешся.
Надзейку трэба лоб сплавіць. Чапляецца да яе гэты Клаус, который, і пад кохту лезе. А яна вашаму Міхасю невеста. Рано яму ще. Табе рана, а яны цалаваліся яшчэ да вайны. А я кажу, дзеці ще. Дзеці ці не дзеці, а падумаць трэба. Подумай, Максим. Я за вами, за партейцами, хоть у лес, хоть куды. Ніякага лесу. Старостам прызначылі. Лічы, што ні аднаму мне пашэнціла. Я, Максим, и сам так прикидывал. Ой, можно попрацаваць, ой, можно. А дзяцей лепей усё ж было б пажаніць, ці што, хоть для прыліку. Все цалей былі б. І ў Германію жанатых пакуль не бяруць. Ёй што гаварыць, няма чаго слухаць. Трэба падумаць. Раз туды твою бабовник. Война, смерть, ганьба у твар дыхаюць, а ён падумаць. Ну, на тое і вайна, каб думаць. Ганс, а табе не здалося, што шарфюрер Дітрых знаёмы з затрыманай прыгажуняй? Пра гэта я ніяк не падумаў. Дарэмна. А я падумаў пра аркестр, гер оберштурмбанфюрер. Дапытаем па кракаўскаму варыянту. Герр оберштурмбанфюрер, оркестр построены, затрыманная доставлена. Давай яе сюды. І пакліч шарфюрера Дітриха Шварцмана. Слухаю, герр оберштурмбанфюрер. Давай. Давай сюди. Ось вона. Бачили, яка я славненька? Герр оберштурмбанфюрер. Знайомы? З затрыманай? Ніяк не, герр оберштурмбанфюрер. А ты? Милое дитя. Ты яго ведаеш? Нікога я не ведаю. Нічога не ведаю. Мы ж яшчэ не пыталіся, пра што ты ведаеш. Ну? Парлемезый! Яволь, герр оберштурмбанфюрер. Адкуль? І куды ішла? Наколькі я разумею, усякі допыт пачынаецца з устанаўлення асобы злачынца, а пасля ўжо адкуль і куды ён ішоў. Ці ж не так, шарфюрер? Яволь, оберштурмбанфюрер. Нічога я вам не скажу. Гэта не скажа. Тут нічога не скажа. Шарфюрер, прывядзіце яе да нас у пуню. Даруйце, не зразумеў. У пуню на сена. Там мы дапытаем, што ж тут незразумелага. Хадзем, Ганс. Мітушка, Мітя, я ведала, што ты жартуеш мяне, Мітя. Ты ўсё ж пазнала мяне. Мітя, яшчэ раніца, як ты ў сваім быў. Божачка, якое шчасце, адкуль ты толькі ўзяўся? Смокні. Ты мяне не ведаеш, разумееш? Разумей, бегчы, шукай маму, тату, трэба ўсім бегчы, Мітя. Потым, пасля як-небудзь. Што б не здарылася, ты мяне не ведаеш, разумееш? Куды ж ты, Мітечка, куды ты, Мітя? Сюды ж ідуць. Што гэта вы такі шэры? Шарфюрер Дітрых? А? Я заўсёды шэры, герр оберштурмбанфюрер. Абшон! Zu Befehl! Ну вось і ўсё. Не думаць, не выбіраць. Шарапы трэскаюцца, як арэхі.
Нешта здарылася. Божечка, Злодейка, нешта здарылася. Там, у буні. Яны ж її задушать, яны ж її замучать. Надька, тихо. Надька, толком. Что там, деток? Ай, Василинку. Немцы. У Змитровой буни целым скопом сильничают. Топор! Где мой топор? Максим, отдай топор, усіх загубиш. І бежи туди, бежи до буді. Простите. Генерала, просите жонку ягоную. Просите. Панечка, паночек, ратуйте, обороните. Дочку яе солдати у пуні. Закомандуйте, розганіте Жарабкову. Панечка, скажи ему. Не по-людську, каб дзяўчыну скопав. Панечка, у тебя ж свои дети, ратуй. Ратуй, Я малой пан. Подрыхтуйтеся, шарфюрер. Наступная ваша черга. Не люди! Батька, что тебе тут треба? Что мне треба? Батька, да ты что? Выродец! Мать твою! Скотина! Паскуда! Где она? Где моя Василинка? Фräulein Капут. Не люди! У аборигена широкая спина, я думаю, не промахнусь. Не спяшайтеся, Ганс. Наколькі я разумею, гэта бацька нашага шарфюрера. Так. Калі ён бацька, то яна... Напевно. Ну? Сестра. Василіна. Напевно. Але я... О, учить партизанка Василина. Хто мог? Сапраўды, хто мог падумаць? Смілы сюрпрыз для оберапшніцфюрера. За зброю! Оркестр свободный! Светло очей, что отцвело у дыме черным, огнем незводным проросло, немым докором. Яно у памяти моей, яно у памяти твоей. Яно в росинце луговой и в небе зорным. Тревога, снимай людскую родню, праз часу минулого версты, с вечного вышел огню. Кожный четвертый дитя людей на свет пришло с довером щирым, и раптом небо загуло пекельным виром. Я заслоню дитя с собой, заслоним мы его с тобою. Усей людскою громадой на борту мира.
людскую родню. Праз часу мінулага вёрсты, з вечнага выйшаў агню. Кожны чацвёрты Вось вы і сустрэліся з Клаусом фон Кругером. Ну і што? Што, калі гэта нават паказанні Клауса Кругера? У войне ахвяр не бывае, бываюць перашкоды, іх адхіляюць. Вось як? На войне, як на войне, мадам. І есці яйкі, не разбіваючы скарлупы, мужчыны яшчэ не навучыліся. Прайшло 40 гадоў. На наш рахунак да фашызму і да вас асабіста тэрмін даўнасці не распаўсюджваецца. Карыстаючыся вашай прымаўкай, скажу, солі вы мне на хвост насыплеце. Я не Вальтер, не я, не мае сваякі вас не стралялі і не сільнічалі. І мы хацелі б ведаць, як хутка вы нас адпусціце з-пад канвою. Каб мы маглі папрасіць дапамогі ў пасольстве ФРГ. Не. Вы будете нашими гостями, аж пакуль не прачытаеце другую і, можа, асноўную частку паказанняў вашага бацькі. А пасля гэтага, можа, і пасольства. Хвилинку, я зроблю її укол. Не дотыкайтеся, не дотыкайтеся до ее забойцы. Ну, иди, раз туды твою бабовник, мне гублять нечего. Варвар. А, тебе только и треба, каб я на дуба дала, а то раптом разговорится старая. Лячи ее, Надя, лячи, а я их на мушцы потрымаю. Гэта вам дорага обыдется. Наш урад. У нас так само есть урад, так что лячи ее, Надя. Боже мой, это жахливо. Я мог застаться без вока. Вальтер, где наш йод? Яму не варта было гэтага рабіць. Загадам фюрера катэгарычна забаронены полавыя сувязі з абаригенамі. Глупство. Солдат, а тем больше офицер, повинен клопотиться про свое здоровье. Мути ты малайчина. Молчать! Не лютуй, Вальтер. Хлопчику будет хоть что вспомнить. Мой генерал, ты пераменишь тон, як только я скажу, что допытанная оказалась родной сестрой шарфюрера Дитриха Шварцмана. О, это цікаво. Ты жартуешь. І цяжка сабе ўявіць, чым яшчэ можна было так скампраметаваць яго перад землякамі. Гэта мяняе справу. Вось толькі таму я забараніў Гансу расстраляць яго бацьку, які, мабыць, звязаны з бандытамі. Дзе ён? За дзвярыма. Давай его сюды. Ганс! Дитриха! Генерал
Шарфюрер, а я подозраю ваших родичаў, і гэтага дастаткова, каб адправіць вас у канцлагер. Генерал, злітуйцеся. Не ведаў. Дай Бог, не ведаў. Я ж яшчэ... Ён хоча сказаць, што не паспеў яшчэ дапытаць сястру. Ага, дай Бог, не паспеў. Гэта не мяняе справы. Божа, бацька, ідзі сюды. Василинка только что померла. На, возьми веровку и задушися. Шарфюрер Шварцман, пакуль я сам не павесіў вас на гэтай вяроўцы, устанавіце нагляд за родзічамі і ў першую чаргу за бацькам. А старосту Кузьму дапытайце з тым майстэрствам, якому вас вучылі. Трэба дакладна ведаць, адкуль у яго з'явілася зброя. Генерал, ты я з яго. Ты яны ў мяне. Клянуся жыццём, генерал. Ідзіце. Слухаю, генерал. Сястру шарфюрера Ганс пахавайце як ахвяру чырвонага бандытызму. Ён служыць нам, яны помсціць яму. Усё лагічна. Рыхтуйце аркестр і прамовы. Слухай, мой генерал. Вальтер, ты гений. Так. А у мяне хапіла б мужнасці вось так. Прапанаваць вяроўку, скажем, Клаусу. Калі б ён згвалціў сваю сястру. Ну-ну, мой генерал. Табе трэба адпачыць. Нясучы сюды вяроўку, ён ішоў на смерць. Ішоў свядома, смела, нават дэманстратыўна. Ёсць над чым задумацца. Вось няхай ён і атрымае сваю смерць ад уласнага сына. Такі з любога выцягне жылы. Выцягнуць жылы яшчэ не самае галоўнае. Я бачыў, як з камуністаў і проста савецкіх здымалі скуру, падсмажвалі на кастры, а яны спявалі інтэрнацыянал. Галоўнае вырваць, выматаць, растаптаць душу ворага. Толькі такія будуць працаваць на нашу ідэю разам з намі. І за нас. Так, і за нас. Гэты Дітрых нядрэнны матэрыял. І я зраблю з яго ідэальнага, абсалютнага мярзотніка. Ну, добра, допустим. Ну, допустим, што Дітрых будзе катам пры мне. Але кім жа тады буду я? Богом. Богом, мой хлопчик. А не плакать, чорт мяне возьми, не Чакай, плакать. сын мой, вайна з Расіяй не проста вайна. Гаворка ідзе аб знішчэнні цэлага светапогляду. Пакуль толькі абранныя з эліты ведаюць сапраўдныя намеры Германіі. Зараз і ты, наш сын, станеш адным з нямногіх. Дай табе Бог стаць некалі першым сярод іх. Усход належыць СС, а ў СС уся ўлада належыць нямецкай эліце, ложы абраных. Яе апора некалькі мільёнаў членаў нацысцкай партыі, якія ўтвараюць сярэдняе саслове. Пад ім масавы нямецкі абыватель, якому мы дадзім нацысцкую дактрыну. Сама ж эліта застанецца вышэй дактрыны. На самым жа дне натоўп пакорлівых абарыгенаў, дакладней рабоў. Нам, абраным лёсам і Богам, вызначана гістарычная місія стварыць тысячагадовую імперыю, паступова вызваліўшы яе тэрыторыю ад недачалавека. І мы пачалі ўжо гэтую работу. Беларусы
Неверагодна жывучае племя. Так, перад ад'ездам сюды я запрасіла гістарычную даведку аб гэтым краі. Атрымала цікавыя звесткі. Вось паслухай. Цікава. У пачатку 17 стагоддзя тут жыло каля 4,5 мільёнаў чалавек. Да канца стагоддзя войны скарацілі гэту лічбу до 2 мільёнаў. Кожны другі знік з твару зямлі. К 18 стагоддзю яны зноў распладзіліся до 3 мільёнаў. Карлу XII удалося паменшыць гэту лічбу до 1 800 000. Зямлю угноіў кожны трэці. К 19 стагоддзю яны зноў распладзіліся до 4 мільёнаў. Наполеон Бонапарт выразаў 1 мільён, адправіўшы на той свет толькі кожнага 4. Кайзер Вільгельм зрабіў і таго менш. На яго ліку аказаўся толькі кожны 5. Як бачыш, тэндэнцыя небяспечная. Я думаю, фюрер не выпадкова ездзіў у Парыж пакланіцца праху Бонапарта. Ну так калі ж трэба пачынаць? Учора! Уже учора! Оберштурмбанфюрер Крогер. Твое здоровье, мой генерал! О добрый Твое час, мой здоровье, хлопчик! мой профессор! Идиоты. Житье живенькая, только борозеточка на шее. Такие дочки, руки на себе наложи. Нашла Василиночка, паратуночек от ганьбы. Ой, божечка, божечка, что робит? Булечка. А мать закаменела и молчит. Плачь, Полиночка. Заголоси, закричи. Не можна ж так. Не чапай яе. Серце ж не витримає. Займіся своєю справою, царина. А лепш Кузьму сустрэнь. Здаецца, ён ідзе. Кузёмочка, Надейка, батьку иди сустракай, батьку выпустили. Таточка, родненький. Чакайте вы и дайте выпить, коли ёсць что. Не здурнел ты, Кузёмка. Яшчэ ж нябожчыца ў хаце. Нябожчыца ў хаце. Василинка, нябожчыца. Лепш бы змоўк і дапамог. Даруй, сусед, не дапамагу. Як гэта не дапаможаш? Як гэта не дапаможаш? Подними мне сорочку, дочушка. Матка, на себе жыве. И пазногцяў паловы няма. Хто ж цябе так? Сынок твой, Митя. Гіцлі трымалі, ён шомпалам сека, аркестр граў. Шапні, Михасю Максим, каб знік куды. Як не вытрываю другі раз, смерць яму. Всім смерць. Хадзем, Кацярына, дамоў, а то ногі не трымаюць. Увага! Meine Damen und Herren, in dieser Trauer nehmen wir heute Abschied von unserer jungen Wasilina Schwarzmann, die zum Opfer des bolschewistischen Terrors fiel. Панове, сёння мы з глибоким смутком розвітуємося з юною Василіною Шварцман, яка стала ахвярою большевистського терору. Die Banditen nehmen Rache
an der Familie des treuen Soldaten Großdeutschlands, Dietrich Schwarzmann. Он бит помстит семьи верного солдата Великой Германии Дитриха Шварцмана. Ганс, проведите бандита. Слухай, мой генерал. Ну ты тому зеленый не верно штурхать, а то я так штурхану. Прошу. Коммунист? Не зусім яшчэ. Не зразумел. Комсомолец я. Ну, что же вы так одразу открываетесь? Документы мои у вас, что уже теперь? В опытные террористы такие улики с собой не берут. Я не различу сустракаться с тобой за шнапсом. Ну, в такім разі ви повинні були спочатку стріляти генерала СС, його офіцерів, але не беззбройну мускоманду. Я так думаю, генерал и офицеру, кули не мне, война только почалась. Я люблю мужних людей. Ось дякуй. А то все думалося, хто оценить. Вы шли на неминучую смерть. Кинь ты. Расстреляю, думаю. Кольки поспею, знову в лес вернуся. Нам помирать нельга. Уся война напереди. Что ж вы так улипли? А кто это думал, что вы бабами да детьми прокрываться будете? Не стрелять же было по своих. И все ж, лечите, что вы их постреляли. Не. Трибунал разбираться. Кто, кого и за что пострелял. Який яшчэ трибунал? Военный ці партизанский, а може здариться, что ты ж бабы. Зловить вас недзе. И раздеруть як жабу. Оптимист. Нам нельга без оптимизму. Без оптимизму загинем. Вы так загинете. Усе до одиного, без выключения. Только войну почав. А таки нервный. Як у нас кажуть, возьми кроплю и успокойся. Дозволь налью. Ага! Вот так! Успокойся, Клаус. И снова не хапило в опыту. А хотелось и поломать тебе чарапок. Не шукайте хуткай смерти. А калі застанецеся жыць, то будете супрацоўнічаць з намі, як шарфюрер Дитрих. Одразу скажу, с гэтым делом у вас ни хрена не выйти. Ведаў, на што ішоў, худо-бедна жыццё маё купілася. 8-10 гіцляў ужо угнойваюць нашу зямлю. Мы угноим ее миллионами таких, как ты! Не кажи гоп, як у нас кажуть. Калі кожны наш грабане хоць аднаго вашага, фашистское семя звядзе. Молчать! Успокойся, Клаус. Можно подумать, что мне с тобой говорить великое задовольнение. Лечите, что партизанская война вам уже объявлена. І ви яе фельдмаршал. Ідзіце першую атаку на мускаманду. Да таго ж, як ваша чарга скасіла мускаманду, ніхто з нас не хаваўся за жанчын і дзяцей. Прызнаю памылачку, калі давядзецца ў наступны раз. Спачатку пераб'ю афіцера. Навесили его на костер, на гильотину. А ты не забил его зусим, Ганс? Нет. Скоты, фанатики, свиньи. Выпей воды, Пути, выпей воды. Некаторыя мае калегі
А таксама спецыялісты з інстытута расавых праблем лічаць, што прычыны адсутнасці у беларусаў нацыянальных пачуццяў яны з'яўляюцца найбольш бяскрыўднымі. І таму, бачыце, самым бяспечным з усіх народаў усходніх абласцей. Ганс, паклічце шарфёра Дітриха. Слухай, мой генерал. Ось так бить, каб адразу і напала. Мы яшчэ не навучыліся. Промашка словом у выхаванні. Кіньце пазнаваць. Я ўсё роўна ўспрымаю вас тым, хто вы ёсць, а не тым, за каго хочаце себе выдаць. У першы і апошні раз пытаюся, дзе бацька, маці? Думаю, у лесе. Як ім удалося? Бацька, падпольшчык, што трэба ў гэтым. Ты ўжо будь спок. Слухаю, герр генерал. Шарфюрер Шварцман. Зрабіце з бандытам усё тое, на што вы толькі здатны, і больш за тое. Але памятайце, ён мне патрэбен жывым. Зломлены, але жывым. І калі не даведваеце, дзе вашы бацькі, я павешу вас у адной петлі. Слухаю, ўсё зраблю, што змагу. Герр генерал, слухаю. Якое ж дерьмо ператварылі на тебе, братец. Ты мой Митя. Бандыта ў камеру, а заложнікаў на плошчу. Выходь. Erlauben Sie, mein General? Bitte. Die schmutzigen Schweine in eine Reihe antreten lassen. Построиться брудным свиньям в одну шеренгу. Паночек, следуйте! Я стараюсь вас, не засидел, прошу. Дачку и бабу отпустить. Mein General, diese Schöne hat mich vor Banditenkugel gerettet. Die Familie vom dort ältesten freilassen. Ja. Danke, mein General. Семья старосты Фрай. Чего скажешь? Катися, кажу, отсюль, покуль целый. Надейка, батька, бежи! Wir werden nicht brauchen. Не спешайся, дядька Кузьма. Потребишься. Ringsum! Круг! Хоп! Кому сказано кругом? Усім повернуться кругом. Ну, спиной до нас. Верблюд, дармашу мать. Jeden zweiten in den Schuppen, die übrigen an die Wand. Усім стать до стены. Команда zurück. Jeden zweiten soll der Top-Älteste erschießen. Возьми, Кузьма, пистолет. Расстреляешь кожного другого. Schneller. Дали. Не тягни, сусед, а то... Поспеешь, я леп себе порошу. Entwaffnen. Nimm die Pistole zu sich. Jeden zweiten erschießen. Bravo, Schöpfer, bitte, bravo. Браво! Я так само кажу, браво! Ваши забивали наших, наши забивали ваших. Ваши забивали наших у нашем доме. Не уловливаете нюанс. Забивали больше за 1000 дзён. Ад ваших рук мы помирали 2 мільёны разоў. Толькі ў гэтай хаце 4 ахвяр фашызму. А мадам, ахвярамі партызан толькі ў Беларусі. Палі 500 000 наших суайчынь. Дакладней, партызанамі было знішчана 500 000 фашысцкіх салдат і афіцэраў. Ага, якраз по одним на кожного партизана. Калі б вы не оказали нашей армии сопротивления, таких ахвяр з абодвух бакоў не было. Капітуляцыю нам прапаноўвалі яшчэ ў 41-м. Дык ці варта ўспамінаць яе пасля вашай капітуляцыі ў 45-м? Вайна паміж фашызмам і камунізмам не перапынялася ні на адзін дзень, ні на одну гадзіну. Крыжовы паход пачаўся... Забыў дзеда ўнук, што сёння не 41-й. Але і не 42-й.
Больше вам не утворить антифашистской коалиции. Фашизм, расизм, сионизм – все не у одном строи. Мы на марше и не спынимся, покуль вы не станете попелом на планете Земля. Спыніце, Фрыц. Я прошу тебя, спыніся. У психічную прийшов. Нас переполох бере вивозить. батя. Спокойно. А я ось зараз виведу їх за хлів, да і розтуди їх. Наш присуд ніхто не отменял. Спокойно. Все паразиты забыли и ничему не научились, а ничему. Помиляєтеся. Усё помним и ничего не забыли. А ружо у вас не зараджено, так что не полохайте. А это мы поправим. Ну что, односельцы, пора и суд обрать, трибунал партизанский. Раз усе мы теперь и есть партизаны, кого у судьи вылучим? Тебе, Максимка, и вылучим. Кому ж його судить, як не тебе? Трох треба. Ад усяго села, ад усяго народа. Аліну яшчэ, і мяне, калі можна. А што народ вырашыць, то і будзе можна. Па Аліне адвод і мяне не трэба. Да ты что, Максим, Максим? Не адышла яшчэ Паліна. По закону нельга. У пятлю гадаю ўсё тут. Які яшчэ законы? Наш закон советский. А я у гэтай справе не суддзя. Ах, хто ж ты? Сведка, абвінаваўца. Калі даручыце, прысуд выканую. Толькі тут не зуб за зуб. Тут увесь фашызм судзіць трэба, з Гітлера пачынаючы. А сваякі тых, каго яны загубілі, не могуць быць суддзямі. По закону так не полагаецца. Ну так ад пленных былых, ад чырвонаармейцаў трэба каго. Правда? Ой, сапраўды, Клаус гэты, як ніхто даўся ў знакі. Тады Іванова ад чырвонаармейцаў. Годится. Так, кто за Кузьму, Катерину и Сергея Иванова, прошу поднять руки. Вот так, единоголосно. Ну, а старшину поміж собой призначься. Максим, пиши сюда. Что такое? Немца слачу. Якого немца? Нос сустрелись. Так откуда он тут взялся? На дереве гляди. Ага, ой, иди. Его скажи ночью учора, по нашему следу пришел. Я. Злайканую ахову ён. Я воль. Не жадає, каже, удзельнічаць у злачынстве. Найн. Як же ён нас высачыў? Расказвае, нібыта ведаў, што вы з цёткай Палінай у склепе хаваецеся. Я. Як тата вартавога забіў, бачыў. Дзіўна, вельмі дзіўна. А что ж тут дзіўнага? Камуніст можа? Найн. Каін комуніст. Сказаў, што пасля расстрэлу жанчын і дзяцей прашу збегчы свайго войска. Я. А каб да партызан перакінуцца, прашу сачыць за дядькам Максимом. Я. А як шпіён окажется? Найн. Каін шпіён. Скажи ему, Надейка, нехай помолчить. И покуль за спиной он там у баб постоит. Мы с ним после разберемся. Ну, а сама протокол суда писать будешь. Добре. Гляди сюды, Иванов, бесштанного фюрера. Подойди ближей, нелюдь. И отказывай, як на духу. Нехай прикриє срамоту, а то бридко глядіть. Опронися, фюрер. Аккуратист, на все гузики зашпиливается. Гальштук. Дайте мне гальштук.
Будзе, гальштук табе будзе. А цяперака скажы, хто ты ёсць па прозвішчу і як завуць. Ты маўчыць. Калі і дзе нарадзіўся, дзе ксціўся. Можаш не адказваць, усё адно крыжа на табе няма. А вось адкуль з'явіўся на нашы галовы, адказвай. Маўчыць. У якіх чынах будзеш і што паспеў натварыць на нашай зямлі? Маўчыць, сукін сын. А што яму яшчэ гаварыць? Усё, што паспеў, сказаў ужо і ў лагеры палонных, і ў вёсцы, і з Васілінкай. Ага, не гаваркі, фюрер, ад страху глотку зарвала. А вось пісаў са смакам. Сшытачак мы ў яго знайшлі, у ім ён усё адзначаў, што натварыў. От паміж яго радкоў Надзейка па-нашаму перапісала. Дык я вам і прачытаю. 21 чэрвеня. Мы ў Модліне. Это яшчэ ў Польшчы. Размясціліся ў яўрэйскім квартале. Калі бачыш гэты зброд, ахвота пацягнуць за курок. Ну, пачакайце, мы яшчэ дабярэмся да вас. 25 чэрвеня. Праходзячы праз Слонім, прыняў удзел у ачыстцы лавак і кватэр. Ефрейтор Бредговер. Я воль. 28 чэрвеня. Барановичы. Горад разгромлены, але яшчэ не ўсё зроблена. Па дарозе ад міра да стаўбцоў мы размаўлялі з насельніцтвам языком кулямётаў. Крыкі, стогны, кроў, слёзы і многа трупаў. Ніякай жаласці мы не адчувалі. 5 ліпеня. Цішэй. 5 ліпеня. У 10 гадзін мы былі ў Клецку. Адразу ж пайшлі на пошукі здабычы. Узломвалі дзверы тапарамі, ламамі. Усіх, каго знаходзілі ў дамах, прыкончвалі. Хто дзейнічаў пісталетам, хто вінтоўкай, а хто штыком і прыкладам. Я аддаю перавагу пісталету. А гэты здраднік таксама быў з намі. Ён рабаваў, забіваў, як і ўсе мы. Як жа цябе зямля насіла, якое шчырава цябе нарадзіла. У твоих же бельмах кривосмок ты ненажерный. Смерть одна, да злоба лютая. Так! Мы ваша смерть. Жорсткая, безлітасная, тотальная смерть. Вы еще побачите СС у сапраўднай работе. Живые позайздростят мертвым. Хай гида! Отгавкался, а теперь помолчи. Надейка, спытайся, можа, гэта яшчэ што сказаць хоча? Я. Гітлер капут. Ага, можа, яшчэ што? Най. Значыцца, на тым і парашым. Імем савецкай улады і сяла нашага, імем зямлі і народа. Марьиным имем, Полининым, Дарьиным, Захаровым, Сергеевым, Настасиным, Максимовым, Харитоновым, Любиным, Зосиным, имем тых, кто загублены и у Польшчы, и у Слоніме, и у Міры, и у Стаўбцах, и у Клецку, и у Барановичах, и у лагеры палонных, усіх и не пералічыш. Людоеда Гітлера і яго памагатых, генерала Вальтера Кругера, жонку ягоную Берту Кругерову, душагуба Клауса Кругера. Сына нашага былога, переваратня Дітриха. І переваратня Дітриха присудить до вышэйшай меры пакарання
смерти праз повешение. Ты растуди твою, бабовник, дал черт работу. Сам нехай у петлю лезе. Нема у нас кому эту работу робить. Я офицер. Я могу быть только расстреляный. Не офицер ты забойца, кат, рабауник. И удавища неоткладно. Кузьма, ну дай ему, гальштук неоткладно. Нет! Прочь! Нет! Я не виноват! Это Гитлер! Это мой батька! Это батька! Маті! Это я виконував загад! Злітуйтеся, я уже расскажу. Я много ведаю. У Германии один верный то, что я сказал, батька. Злітуйтеся! Тишей. Надейка, дай ему шиток и оловок. Тупица, загубил моего хлопчика, будь ты проклятый! Устать! Смирно, курва мюнхенская! Молчать! Вальтер, ты с глузду съехал. Молчать! Но все равно гросфатер Хайнц меў рацию, называючи тебе ёлупом, який далеко пойде. Наш хлопчик... Змокни, Берта, інакш застанешься тут разом со своим хлопчиком. Наш хлопчик рваўся на фронт, а ты сам, як апошні дезертир, зашыўся ў гэту нору і яго не пусціў. Твой хлопчик не воин, не солдат, ён не доносок. Павян, Альфонс, весь ваш подлый род сексуальной маньяки. Ён думал, ему тут поры. Не смей бестить хлопчика, збітися хоть мертвого! Ганс, выведи ее! Что это? Мерзота Дитрих. Что, Хлопчук? Для шарфюрера Дитриха прымянілі допыт другой ступені. Пасля гэтага яму ж даручылі допыт брата. Ён яго ледзьве не прыкончыў. Я ж ужо казаў, ён мне патрэбен жывы. Слухай, мой генерал. Што яшчэ? Справаздача аб спецакцыі падрыхтаваны, мой генерал. Читайте, Ганс. Гауляйтуру беларутэне Вільгельму фон Кубе. Пасля трагічнай гібелі мускаманды ахоўнага батальёна, пра што было даложана раней, бандыты зноў зрабілі нападзенне на гарнізон. Маючы пераўзыходзячыя сілы, яны не толькі вызвалілі каля 50 заложнікаў, але і паланілі камандзіра батальёна оберштумбарфюрера СС Клауса фон Кругера. Вы ў сваім розуме, Ганс. У жорсткай схватцы смерцю героем загінуў верны рыцар Рэйха оберштурмбанфюрер Клаус фон Крюгер, якога мы маем намер прадставіць да ўзнагароды. Пасмяротна. Пішыце. Мой генерал, але труп Клауса пакуль яшчэ не знойдзены, хацелася б спадзявацца. Пішыце. Пасля пахавання знявечанага бандытамі трупа я спадзяюся, за знявечаным трупам з документами Клауса справа не стане, інакш фрау Берта не супакоится. Так, читайте, что там яшчэ. Паведамляем таксама аб паспяховым пачатку акцыі па ачышчэнні ад насельніцтва квадрата нумар 1. Спецакцыя праходзіла без асаблівых ускладненняў. Згодна з загадам, вёскі Данілаўка, Горкі і Замошча былі акружаны і поўнасцю спалены. Расстраляна у Данілаўцы 169 чалавек, у Горках 705, у Замошчы 289, з іх дзяцей 168. Скаціна, інвентар, збожжа, посуд, мэбля, вопратка, абутак канфіскаваны. Арміі перададзена 1470 галоў рагатай скаціны, 1180 свіней і парасят, 148 коней, 1225 авечак, 13 курэй. Аперацыя праходзіла планамерна і без асаблівых здарэнняў, калі не лічыць некалькі спроб да ўцёкаў. Страт асабовага складу падраздзяленняў не было. Адзін вахмістр з падазрэннем на жаўтуку адпраўлены ў шпіталь у Брэст. Выканана ў адным экземпляры. Вельмі добра, Ганс. Ганс. Цяпер ты самы блізкі нашай сям'і чалавек.
Ты заменишь нам сына, Ганс. Вальтер! Вальтер! Ён живы! Наш хлопчик живы! Вот от его письмо. Таточка Муці, я осуждены к смерти праз павешанне, але яны згодны абмяняць мяне на Міхася Чарняўскага. Молю, заклинаю, уратуйте меня, ваш сын Клаус Кругер. Вальтер, гэта его рука, милый, милый рот, не раби что-нибудь. Господи, да поможи нам, читай на отвороте. Гер Адрапшніцфюрер, мы идем на эту меру, будучи твердо перекананными, что в свой час присуд вашему сыну и вам особисто будет обовязково приведен до выконания. Командование партизанского отряда «Смерть фашизму». Это конец. Які конец? Чему конец? Треба менять неоткладно. Конец. Вальтер, возьми себя в руки. Вам, идиотам, и не зразуметь, який конец. Откуль гэта письмо? Я пытаюсь, где ты его узяла? У ведьмы. У якой ще ведьмы, дьявол, тебе задяры? У мати шарфюрера Дитриха. И не кричи на меня, як ефрейтор на полковую шлюху. Ганс, веди ее сюда. Слухаю. Майн год. Мне только гэтага не хапала. Як ты смеешь, Вальтер? Сам Бог нам помогает. Смею. Мало того, что он свою голову в петлю усунул, так и мою под гильотину подводит. Что ты верзешь, Вальтер? Прошу. А ты меня не проси. Я у себя дома. Берта, покинь нас. Вальтер. Покинь нас. Рукоча, як у своей хаті. Вы что, усе тут самозабойцы? Які ж мы самозабойцы? Это вы самозабойцы. Ага. Значится, пришла выменивать бандита на офицера. На сына пришла выменивать. На Михася. А бандита, который у вас Дитрих, вы мне у придачу отдасте. Вось як. А что ж ты издивляешься? Коли я уже тут, ободвух и заберу. Поспробуй не отдать. Ці, можа, вам уже чужих сынов забивать, что своих? Так, одно пытанне. Пытайся. Затым я і ішла. Яким чынам мой сын оказаўся у вас? А яким мой у вас? А? Маўчыш. А твайго мой Максим з Кузьмой п'янага без штаноў да лесу цягнулі. Так што не роўня твой сын майму. А таму аддавай мне і другога. Ну, мы яшчэ першымі дамовіліся. Нашым недоўга таргавацца не раілі. Наказалі перадаць, што мы сынка твайго за фронт правядзём, у Маскву доставім, калі на абмен не пагодзішся. Пахваляўся сынок, што ты шышка пры самім Гітлеры. І не малая. Спачатку, праўда, маўчаў, а як пятлю убачыў, разгаварыўся. І пра лагеры, пра горад, і пра фабрыку, дзе з людзей мыла варыць, збіраецеся. Флёхт. Тут ужо матюкайся, не матюкайся. А подвёў цябе, сынок, пад пень. Гадзіць. Максим мой так и сказал, побоится генерал себе биографию псовать и от обмену не отмовится. И я так думаю. Які б ты людоед не был, своя голова и своя кроў перед нашей дорожей.
І все ж я загадаю шарфюру Дітриху спачатку подвесить свайго братца, а затым і цябе, стерву, задушить. И про гэта мы подумали. Не загадаешь. А загадаешь, дык тебе уласная баба соннага задушить. Якая б ваўчыца не была свайму ваўку маці. І ты мяне не сцярві без дай прычыны. Herr генерал! Павітайцеся з маці, Дітрых. Ну, что? Достукалася свайго? Я пакуль яшчэ не. Ты, бачу, ужо дастукаўся. І брата, здаецца, дастукаў. Зараз я табе яго пакажу. Вітайся з мамачкой, братик. Сыночек, родненький, что ж яны с тобой зрабілі? Не будем про гэта. Мама. Потерпи, сыночек, потерпи, устань. Устань, родненький, устань, Не пойдем, пойдем. Устать мне. Тяжкая оказалась рука. У братика Мити. Ты только устань. Устань, Михасек, только устань. А братик Митя на себе понесе тебе, як Каин Авеля. Выменивать я тебе пришла на фюрера ихнего. Да поможите, шарфюрер, подняться братику. Дай мне руку, Михасек. Тримай меня за плечи. Ну, тримай. Ганс, Тримай, Михасек. оденьте на троих двое наручников. Маті посередині. Сынок. І в камеру. Няхай яны там і перагрызуць адзін аднаму глоткі. Herr генерал! Раус! 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 Берта! Берта! Вальтер! Вальтер! Вальтер, милый! Ты згоден? Ты згоден, Вальтер? Даруйте, мой генерал. Ты згоден? Парламентерша передала инструкцию об обмене. Дайте її сюди. Ну что ж, інструкція, як інструкція, умови падыходзячыя. Вывучыць дэталі, рыхтаваць абмен. Чого не зробіш дзеля любімых? О, Вальтер, радость моя! Ганс, вы вертаете мне життя. Вальтер, я хочу поговорить с этой русской. Ну, разумеется, моя дорогая. Ой, мой хлопчик. Иди, Берт, Мой иди, хлопчик. иди. Слухайте меня уважливо, оберштурмфюрер Рунгем. Парламентера к вечеру отпустить. Раз его ж поставить до ведома партизан, что мы прымаем их умовы обмену. И шарфюрера Дитриха? Шарфюра адпрацаваны матэрыял. Слухай, мой генерал. Шкада, оберштурмфюрер. Вельмі шкада, што слухаецеся і гатовы выканаць злачынны загад. Даруйце, але... Ці можа вам невядомы загад фюрера, які пад страхам смяротнай кары забараняе ўсякія зносіны з бандытамі і іх камандаваннем? Мой генерал, вы рашылі праверыць мяне? Не, Ганс. Я рашыў даверыцца вам як сыну і папрасіць як сына ўзяць на сябе абавязкі парламентёра з нашага боку. Акрамя гэтага, узяць неабходную колькасць аўтаматчыкаў і ў момант сустрэчы на мосце, як указана ў інструкцыі, расстраляць усіх абменьваемых і суправаджаючых. Даруйце. Клауса таксама. Мой генерал. Клауса таксама. Затым, по дарозе назад, вы наладзьце аўтаматчыкам, што застануцца жывымі, невялікі прывал-пікнік са шнапсам.
Калі яны будуць закусваць, вы ўключыце механізм міны і адыдзеце к моманту яе выбуха. Калі акажуцца параненыя, прыстрэліце іх самі. Мой генерал! На вайне людзей няма. Ёсць перашкоды. Іх трэба адхіляць. Потым я гаварыў ужо. Ты займеш мне сына. Непуцёвага, неразумнага сына. Больш таго, ты зоймеш наканаваную яму цудоўную пасаду і атрымаеш званне, аналагічнае званню па-геройскі загінуўшага у няроўным баі з бандытамі оберштурмбанфюрера Клауса фон Крюгера. Я адкрыўся табе, як сыну. Адкрыўся до конца. І спадзяюся, ты разумееш, што гэта азначае у СС? Так, мой генерал. Выконвайце. Хай Гитлер! Хайль. Ганс Рунге выканаў інструкцыю оберапшніцфюрера Вальтера фон Крюгера. І ў падзяку за гэта атрымаў некалькі куль пасля таго, як зрабіў даклад генерала. Можна меркаваць, што калі ахвяра ў здзіўленні павярнулася да забойцы, той сказаў: «Даруй, Ганс, у СС інакш не бывае». Між іншым, многое можа пацвердзіць Яган Брадгоўр, наш партызан і былы салдат Рэйхсвера. Жыве ў ГДР. Пры неабходнасці мы яго знойдзем. Не судите, да не судимы будете. Не судить. Не, панове фашисты. Мы судили фашизм у 41-м, мы судили его у 45-м. Мы і сёння судим яго. І судіць будем, пакуль ён жывы, пакуль яго джала не адарваны разам з галавой. А ў той дзень оберапшніцфюрер Вальтер фон Крюгер умерціў не толькі вашых бацькоў, Хайнц і Фрыц. Загінулі мае маці і бацька. 2 кулі пры абмене дасталіся і мне. А праз тыдзень оберапшніцфюрер правёў чарговую спецакцыю і адабраў жыцці яшчэ ў 10 000 дзяцей і жанчын. У справаздачы гаўляйтуру ён назваў іх партызанамі. А наперадзе была яшчэ ўся вайна. Больш за 1000 дзён нас палілі, расстрэльвалі, вешалі, марылі голадам, выводзілі на катаргу. З упартасцю вурдалакаў нас абяскроўлівалі, каб потым забіць усіх, забіць назаўсёды. За 3 гады мы паміралі больш 2 мільёнаў разоў. У барацьбе з фашызмам аддаў жыццё кожны другі воін маёй рэспублікі. Яны памерлі разам з 20 мільёнамі сваіх братоў па духу, па зброі. Вось чаму, панове фашысты, вам не варта шукаць сваіх магіл на нашай зямлі. Калі б мы бераглі магілы тых, хто спрадвеку прыходзіў да нас з мячом, хлеба не было б дзе сеяць. Святло очей, что отцвело у дыме чорным, огнем незводным проросло, нямым докором. Яно у памяти моей, яно у памяти твоей, яно у росинцы луговой и в небе зорным.
Тревога, снимая людскую родню, праз часу минулого версты, с вечного вышел огню. Кожный четвертый дитя людей на свет пришло з давером щирим, і раптом небо загуло пекельним віром. Я заслоню дитя з собою, заслоним ми його з тобою. Усей людскою громадой на борту мира. Тревога, снимай людскую родню, праз часу минулого версты, с вечного вышел огню. Кожный четвертый